umufasha wa Liyetona Yoweri Mutabazi ukurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda aratangaza ko atewe impungenge n'icyemezo cy'urukiko rwa gisirikare gisubika iburanisha rya Liyetona Mutabazi igihe cy'amezi 3. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi, umufasha wa Liyetona Mutabazi Madame Gloria Kayitesi yavuze ko ahangayikishijwe n'uburyo umugabo we afunzwe. Jewe ruriya rubanza ukuntu nabibonye byanteye impungenge cyane, bintera kugira ubwoba kuko ubundi amakuru ye tuyamenye ariko yagiye mu rubanza. Noneho mbonye ukuntu urubanza barusubitse barushyize mu mezi 3 yose adasohoka atanasurwa, noneho ngira impungenge ziteye ubwoba. Ndibaza se Mana yanjye, noneho uhari ahantu agiye ko atajya asohoka, akaba arara ku mapinga, akaba ananayirirwaho, noneho tuzongera kumenya amakuru ye bigenze gute. Noneho ndebye n'ukuntu noneho anasa, nabonye asigaye asa nk'umuntu mbese usigaranye amagufa yonyine. Ndibaza ni se Mana yanjye, noneho umwanzuro bamufatiye kuteye ubwoba, binteye ubwoba cyane cyane, bitewe n'ukuntu nabonye ukuntu bandi baranigaragambije cyane basohoka mu rukiko abafungwa bavuga bati n'ubundi ahantu dutwaye ni nk'urupfu n'urundi nimushaka kubwiza aha. Ejo bundi nagiranye ikiganiro na RFE ndivuga umuvugizi w'ingabo, arangije aravuga ngo ahantu bafungiye bafunze neza. Sinumva rero ukuntu umuntu yaba afungiwe ahantu hatagerwa, arara ku mapingwa akanayirirwaho, sinumva ukuntu yaba afunzwe neza nta n'umuntu n'umwe umugeraho. Ibyo babyita akato. Ishyaka PS Imberakuri mu itangazo ryasohoye rivuga ko ritewe impungenge n'ubuzima bwa Liyetona Yoweri Mutabazi nabo bareganwa, ko mu gihe cyose bagifunzwe bazahuzwa mu mapingu, ko uburyo urubanza rwabo rukomeza gusubikwa igihe kirekire, iryo subikwa ngo rigamije kubaheza mu munyururu, ngo bikaba byanabaviramo ibibazo by'ubuzima. Mwe murabivugaho iki? Njyewe ni rwose n'ubudamu we ntago byanejeje kuko hari prizo abafungwa bafungirwamo, sinumva impamvu batazibashyiramo. Hari prizo y'abasirikare ku Murindi, hariho hafungiwe umukuru wanjye witwa Diana Gasengayire, hariho hari murumuna we witwa Jackson Karemera, hariho hari se wabo Umutamba. Ndibaza impamvu batabafungira hariya abandi bari, nje bikanira ubwoba. Abo se bararebwa ibyaha bimwe? Abo ngabo bafatanyije mu byaha. Bo bafungiye ku Murindi, ese ni ukubera iki babafungira hariya hantu bakababuza n'abantu gusurwa, kandi abandi bo ku Murindi bo barasurwa? Rero ndibaza leta y'u Rwanda kugira ngo isobanure impamvu abantu bafungiye mu kato kandi urubanza rutararangira, rero biranangaza cyane. None se uravuga ko amakuru mwayahabwaga n'umwunganira, ubu hari amakuru ye mumenya uko yifashe, mumenya uko amerewe? Ubu ngubu nta muntu n'umwe uzi amakuru ye. Amakuru ye iyo yagiye mu rubanza yo ndayamenya, kuko hari abajya mu rukiko abavandimwe bakambwira uko bimeze, ariko muri aka kanya nta makuru n'agakeya tuzi. Nta muntu wo mu muryango ubasha kumusura? Nta muntu wo mu muryango we n'umwe umusura, nta muntu n'umwe umusura, kuko nta nubwo twifuza ko nabo bamusura, ahubwo nibareke bano ba Human Rights Watch cyangwa Red Cross nabo bamusure, ariko nabo ntabwo bari bamugeraho, kuko mu Rwanda ni ikibazo gikomeye. Ujya gusura umuntu bikavayo ari ibibazo, kuko tujya tubyumva Imberakuri ibibazo bahura nabyo. Ariko njyewe nasabaga kugira ngo Red Cross nk'umuryango utabara abantu bafunzwe n'uyu muryango usura abantu bari muri prison bagerageze babagereho bamenye ukuntu bamerewe. Umuntu gufungwa afungiye ibyaha nta kibazo, ntacyo bidutwaye, ariko ntasurwe. None se ubu bizagenda gute ko umva n'umwavoka we yabivuyemo ari nawe bahaga amakuru? Ubwo murateganya iki? Nta kintu twateganya uretse leta y'u Rwanda yo niyo igomba kubifatira umwanzuro, kuko n'ubundi nibo babafite, nibo babafunze, nibo bazi uko babayeho, nibo bazi uko barayeho. Ariko nkatwe nk'umuryango we ntabwo bitunezeye, kuko ntabwo bararangiza kuburana ngo wenda bazabaha akato. None ni iki mwasaba leta? Ikintu twasaba leta ni uko bafungirwa ahantu hagerwa n'abandi, nicyo twasaba gusa, nta kindi. Ntabwo tubasanga ngo bafungwe, ariko bakurwa hari ahantu bafungiye, ngo ni muri military police Kanombe, abatware aho bafungirwa ahandi ku Murindi, nk'uko na bagenzi babo bafatanyije ibyaha ko ariho bari. Urabona bamutwaye mu kwezi kwa 10 tariki 25, ureba amezi ahageze, arara ku makaro, arara hasi ku makaro n'izi saha. Ubwo urumva ubwo ntabwo ari ubuzima, kuko ugera aho uryamye ahantu hakonje nk'hariya ugera ukaba parayize. Yewe ndabashimiye cyane rero Madame
Gloria Kayitesi kuri ikiganiro tugiranye. Murakoze cyane. murakoze nawe.